agbenye ŋkekenyui tɔxɛ aɖe le Afrikɔ me le Ketu Sauda tɔxɛ aɖe le edzi yim le ɣeyiɣi ke be United Garment Association eyi ke nenye telawo alo awutɔlawo le Ketu Sauda alo le Ghana le gbaƒe ŋkekea dɔsrɔ̃vi andre wo edɔ be ɖaseɖiɖigbalẽxɔ le Ketu Sauda ŋdua me nenye be ne va kpɔea enye enukpɔmɔ nyui tɔxɛ aɖe eyi ke akpɔ be dekɔnu alo kɔlta nyakpɔ aɖe le edzi yim le ɣeyiɣi ke be wole efri name ɖevia mandra le egbe ƒe ŋkekea dzi eye akpɔ be míade nyigba yi ke nenye gbenyigba ƒe dekɔnu alo kɔlta yi ne Mawu tsɔ ne míawo yae nye ezibiti be amewo le eɣe yi ne ɖum wole nenetsa hã enye exercise blibo yi ke nenye be dɔléle kutsetse aɖe le wò ŋutilãme hã nenye be ne ɖu ya bɔbɔa ke lãmesẽ tɔxɛ aɖe su asi enye enukɔkɔ Yehowa Mawu na mínya be alɔ yi ne be wòaɖu la medze be ne wòaɖu eya ta tugbegbiwo ɖekadzɛwo yiwo ne le Ketu Sauda ŋdua mea wo dometɔ aɖewo yiwo ke womedi me ƒo rɔba eyi ɖe woƒe wo me la woɖi wo ɖokui be yewoasu asi ŋdɔ yi nenye eŋudɔdɔ ke egba ƒe ŋkekea nye ŋkeke tɔxɛ aɖe le ɖevi andre yawo wo dome eyi ke nenye be